Bangso mai chari ponlo KEA CCMI phu DMC Hakim Rongpi lapen Mailam Thejai ponlo KEA CC chunbang dulip Rongpi hin pen kachitong aluhi sarpo sarpia tumaphan pachini pon along inaugural speech kipia bangpi KACEM Rina Terangpi resources persons MO Baithalangso PHC Dr. Long Biram Dera resources persons principal BTC DPU Dhon Singh Timo ADPO Hunmili Bongrungpi Socheng Block BPO Jayanta Ingti Lapen Chinthong Amri Indian Block Penta BPO Atum Chetongdu Bangso Mai Long resources person Satum Banghinita Drugs Aputhak Kachetong Kironi Higher Secondary School also Marlapen Radapan Than Pachinipon Kithan Pona Tenke Drugs Ki Chopen Osomar Kosonsi Kahenoji Koson Besikimi Unpo Laso Putaksi Than Pajermi Pondo Drugs Hormuke Ke Chopen Le Kangri Kali Ke Cholong Le Pensi Kangri Pusi Than Drugs Ke Cho Idiktet Lo Polote Monit Abangalong Emion Ajakong Ave Detsi Chungkreng Marjeng Pen Kithijiana 2 Dambom Titi Lapen drugs ke en king prim je pachoilote 8 sakiso chi un prap pikusi than ami hukule jorato kote proyojoniyo kotha aje amar ছাত্র ছাত্রী hokolo ami schoolot enroll korisu naam bhorti korisu hihotok eta শ্রেণীৰ পিছত আয়তা শ্রেণীত আমি উত্তীৰ্ণ কৰাৰ এইখিনি ব্যৱস্থা কৰি গৈ আছে সেই হিচাপে তেওঁলোকে আজি এই প্ৰক্ৰিয়া যিখিনি চলি আছে এইখিনি আমি কৰি গৈ আছো কিন্তু কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আমাৰ সমাজখন যদি আমি হসাকি Lasi bangso drugs pen je pajok ji polote kisung thektik inut banghini ke claim le kichun unji ason kali lasi rotsi thurpak nanji ni hem ke choba ave pot ni ke do joita chok pukali lapen ke cho vega tuma phan hijimri ke me senarat anglum nang padudun long oversight pinangji lapen prabjin pen dongka mukamalong rehabilitation center NGO tumpen nang pangchengpo OST center tami hamren civil along amat do poputa than Ili tuma hem asomar tuma ke ba ili bong tuma bang tuma ke abebar tuma ave mele seta isi alam do Afrika ada long mele isi akai so la tum log isi asar lam the do English alam mein ka budam do it takes a village to raise a child mele oso enu ka chupa thega ele do api apo kahini to dai to kali ba la bahri weke chupa this pading rakhe Lapan inu dah usul apa nama patekot dan lapan yang si nepun me akan patek pating pada itu amunit pamanjin pulotan ke lagi apa yang project itu laso pasti ada dak guna project it takes a village to raise a child laso pasti non a drugs problem kan kita society long inglum laso kong kita dak ini tu atu gawe ahem long ke abe Atu kawe donor ahem kan ke laso ademar lo ke podun kawe. Woi pit sita be la puson ke kali je ahem khober along ke do api ke bang apa sih at itu dibukali. Cuma tune ke thadara kitab ta hai. Mat la hai story sampurna ma thada besi ini tu laso ke so bala so ke sung lo mage ini tu atu kawe tunda ketera tunaji akenan so. Laso amay along amad Kironi Jones Carby Employees Association ta arpu chelarpon laki maipu Dhoniram Dera dun maipi Rupta Kropi Kongchun Bang Khorsing Timung Chunbang Budheswar Han Sepen Pen Bang Kretoksia Tumaphat arpu kimi pekponsi mai pajit pon. News report KTV News.